I pozdrav gameri, kao što vidite u ovom klipu ću vam pokazati jedan od easter eggova ili ti skrivenih poruka, barem ja mislim da ovo je easter egg, zato što završio sam sve misije u Los Santosu i prešao sam u San Francisco. Potom sam se vratio u Los Santosu čisto malo da šetam gradom i onda sam naišao na jednog preživelog Grove Street momka. Prišao sam čisto, htio sam da bude u mojoj bandi, ono kao nekad na G kad pritisnete, ali nije mogao. Onda sam se potukao s njim, ništa mu ne mogu. On je uzeo auto i također sam pokušao sam da mu uništim to auto, gađao sam ga i bazukom kao što ovdje možete da vidite i gađao sam ga raznim oružjama, međutim njemu ništa ne mogu. Kola ne mogu da se upale i da izgore, a ni njemu ništa ne mogu. I to bi bilo to. Ako mislite da ovo nije easter egg ili nešto tako, pišite slobodno. Ako ne ništa. Ćao.